Ndagira ngo mbanze nkubwire ni ibihe byiza usuze kandi mwifurize kugubwa neza muri aya masaha twamaze kugera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 aho tugiye gusuzumira hamwe zimwe mu nkuru zigezweho kugeza kuri iyi saha by'umwihariko hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari ndetse no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba tugiye kugaruka kuri byinshi byakomeje kugenda bimenyekana dore ko mu by'ukuri bigaragara ko ibintu byamaze guhindura isura ndetse n'ishusho, ariko by'umwihariko muri aya makuru turaza kunyarukira mu gihugu cya Tanzania turebe naho uko byifashe dore ko ibintu byamaze guhindura isura muri iki gihugu. Ahangaha muri Tanzania, igihugu kigaragara hano mu karere ka Afurika y'uburasirazuba. Amakuru tuyahera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibisanzwe muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Indege z'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yaba izizwi nka CH-4B ndetse n'izindi zizwi nka long wing, izi ni drone cyangwa se wing long zikunze kwifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikorwa by'ubutasi. Ziravugwa hejuru y'ikirere cya Rucuru ni nyuma y'imirwano kandi nanone yagiye yumvikana ndetse n'ibitero shuma byabaye muri iki gice cya Chanzu kiri muri teritwari ya Rucuru nacyo. Naho kandi bikavuga ko uwo bita General Sultan Emmanuel Makenga Kiongozi wa 23 ashobora kuba ari mu byago bikomeye cyane hakurikijwe amakuru akomoka ku bijyanye n'ibitero bishya bya za drone. Ni mu gihe drone zimaze iminsi zizenguruka hejuru y'ikirere cya teritwari ya Rucuru, ariko kandi ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarika ry'ingendo z'umutwe wa 23 mu kugana muri bice birimo Chopo bikomeje kuba byakorwaho. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse bafatanyije na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi kizwi ku mazina ya FDNB nacyo kigaragara mu birwana mu burasirazuba bwa Kongo, baherutse kwibasira ibirindiro birimo ibigaragara Kibati ndetse na Kashebere muri teritwari ya Rubereke, muri groupement ya Rubereke hano muri teritwari ya Warikare. Nabyo turaza kuba twabigarukaho, tugaruke akantu ku kandi ku bijyanye n'imirwano ese kuba indege z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zirimo zenguruka hejuru y'ikirere cya teritwari ya Rucuru igaragaramo cyane defense zikomeye z'umutwe wa 23 ndetse twavuga nka Bunagana ahantu hakomeye cyane ku mutwe wa 23 bya bisiguye iki. Ibi unyemere tuze kubigarukaho. Hanyuma muri aya makuru turaza no kureba n'andi makuru agiye komeje kugenda ajya ahagaragara. Umutwe wa 23 ukomeje gushinja ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kurasa mu duce ugenzura bakoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH-4B. Gusa nanone nkwibutsa ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyari cyarabiteguje. Hamenyekanye ibice bigera kuri 4 umutwe wa 23 uteganya koherezamo ingabo zabo nshya zerutse gupasinga cyangwa se kora pass out nyuma y'igihe kigera ku mezi 6 ku 9 bari muri training. Kera kabaye kandi Uburundi bwashyikirije u Rwanda umurambo witwa umusirikare. Uyu ni umusore ukiri muto uherutse kurama muri Rusizi. Hanyuma rero umurambo waje gufatwa n'uruhande rw'u Burundi rumarana iminsi, ubu ukaba amakuru avuga ko wamaze koherezwa ku ruhande rw'u Rwanda. Ibi byose nabyo turaza kugera tubigarukaho akantu ku kandi, ariko unyemerere dore ku makuru akomeye cyane agaruka ku nkuru zikomoka ku butasi bwa FARDC burimo buranakorwa, aho umutwe wa 23 byamaze kumenyekana ku bindi bice by'ingenzi cyane wifuza kuba wakongera ku mijyi irimo Goma na Bukavu, nubwo iyi mijyi yugarijwe ndetse n'ibice byo muri teritwari Rucuru n'ibindi bice byose byagana muri Kivu y'Amajyepfo nabyo byagezwemo n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Amakuru ajya ahagaragara aravuga ko umutwe wa 23 urimo urateganya kohereza abasirikare bashya wungutse mu mezi make ashize ku rugamba mu rwego rwo kwagura ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugenzura. Mu mezi 2 ashize nibwo uyu mutwe wa 23 wungutse barwanyi bashya babarwa mu 17,000 birenga. Bivuga ko basoje imyitozo ya gisirikare yatangirwaga mu bigo bigiye bitandukanye birimo Rumangabo ndetse na Cyanzu, bimaze iminsi kandi bikorwaho iperereza n'igisirikare cya leta ya Kongo. Barahakora iperereza, drone ziri kuzenguruka hejuru ya Rucuru murimo murazumva, ndetse bari no gukora igenzura. Ntabwo hazwi neza ikigamijwe
gusa reka dukomeze ku bijyanye n'aba basirikare nyine bashya. Umugaba mukuru w'umutwe wa 23 bita General Major umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa 23 niwo bita General Makenga mu butumwa yaje gushyira ahagaragara busoza amahugurwa bari maze iminsi barimo, yaje kubateguza akazi bagomba kwitegura gukora ibyo yise gutanga umusanzu mu rugamba rwo guhagarika ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Tshisekedi, avuga ko bugomba kwirukanwa. Ni mu gihe kandi nubwo umutwe wa 23 urimo utegura ibitero muri zimwe muri positions zigiye zitandukanye nshya bifuza kugabamo, ibiganiro bya Doha byari bigikomeje. Ni mu gihe Doha muri Qatar yakomeje kubera ibiganiro bihuza Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23, ariko amakuru akavuga ko ingabo za leta nazo zikomeje gukoresha ibitero bya drone nk'uko birutse kuvugwa n'uwo bita Lawrence Kanyuka, wagarutse kuri aya makuru avuga ko ngo ibi bitero byagiye bihohotera bimwe mu bice bigaragaramo n'abaturage. Ni ibitero byo mu kirere bya FARDC kuri 23 bikomeje no gufata indi ntera kuva ku itariki 14 z'uku kwezi. Iminsi ikomeje kwihirika, irimo irasatira 16 yose nta munsi y'ubusa, drone zihaguruka ndetse n'amasukoyi, no kuvuga indege nyine z'igisirikare cya leta ya Kongo ku bw'ubushyamirane. Amakuru dukesha igitangazamakuru African Intelligence kivuga ko Kinshasa yahisemo gukaza ibitero byo mu kirere ku bindiro by'umutwe wa 23 by'umwihariko ku bice bikekwamo abarimo General Sultan Emmanuel Makenga mu rwego rwo kubuza kandi nanone abo muri uyu mutwe wa 23 kwinjira mu bice bigiye bituranye n'ibice byagiye bifatwa nka Kivu zombi ku ruhande rwa Tanganyika ndetse Minema na Chopo. Ibice Coalition ya Kinshasa ikaba itarifuje ko umutwe wa 23 wabikandagizamo ibirenge, no mu rwego kandi rwo guhagarika no gukoma mu nkokora burundu abagize iri tsinda ry'izinyeshyamba. Amakuru avuga ko kuri gahunda ya 23 ifite harimo kwigarurira byihuse imijyi irimo nka Pinga muri Walikale ndetse n'umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nubwo bitarimo bibakundira. Amakuru akavuga kandi ko hejuru ya gahunda yo gufata Walikale, gufata Pinga muri Walikale, 23 iteganya kohereza abasirikare bayo bashya ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika kugeza mu majyepfo ya Uvira. Amakuru avuga ko umutwe wa 23 uri gutekereza gukoresha ya mayeri ya gisirikare mu rwego rwo gusinikira Kinshasa kwica gahenge bagiranye, hanyuma bitume intumwa zayo ziri i Doha zibona impaka zijya kumeza ibiganiro, nyuma yuko bivugwa ko ibiganiro bihuza umutwe wa 23 ndetse kandi nanone n'ubutegetsi bwa Kinshasa 23 ishobora kuba yarabuze ingingo zirengera, ikaba iri gushaka gutega imitego simusiga karundura rutura kwa riso ya Kinshasa ngo ibe yayigwamo hanyuma ibone ibyo kuba mu by'ukuri bizabarengera. Rero n'urugamba rukomeye ndetse rurimo n'amayeri nk'uko mu byumva rukomeje hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Tucyumva rero ibice 23 ndetse n'icyo ihugiyemo ntago na Kinshasa ihagaze, ahubwo harimo haranamenyekana impamvu nyamukuru FARDC ikomeje gusuka amabombe kuri 23 ikoresheje izi ndege zirimo Wing Longa ndetse na CH4. Umutwe wa 23 ukomeje gushinja ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kurasa mu duce ugenzura zikoresheje drone z'intambara zirimo zo mu bwoko bwa CH4B. Kuwa kabiri tariki 28 Ukwakira, ni iminsi igera kuri 2 ishize nubwo umuvugizi wa 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ku masaha saa 9 z'igicuku ingabo za leta zikoresheje drone ngo zaba zirimo kurasa mu duce dutuye cyane n'abaturage. Uduce yavuze harimo Kibati, Bibwe, Nyabyondo, Bukombo ndetse no mu nkengero z'utu duce. Mu gihe imirwano inakomeje muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari zirimo Kabare na Karehe, ubwo twavuga ibice birimo Katana ndetse na Ruhago. Tugarutse no mu byavuzwe na Lawrence Kanyuka, ibitero byo kuwa kabiri byaje bikurikira kandi ibindi byinshi FARDC n'imitwe bafatikanya ku rugamba bari bamaze igihe bagaba kuri 23 kuva ku itariki 14 z'uku kwezi nk'uko nari nabigarutseho, by'umwihariko mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri teritwari zirimo Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Kinshasa ikomeje kurasa uriya mutwe w'inyeshyamba mu gihe impande zombi zikomeje ibiganiro zihurijwemo n'ubwami bwa Katari. Amakuru avuga ko Kinshasa yakajije ibitero kuri 23 mu rwego rwo kubuza ingabo z'uyu mutwe kwinjira mu zindi ntara zihana imbibi nk'uko twanabigarutseho ruguru.
mu mujyi wa Uvira nyeshyamba za General Sultani Makenga zimaze iminsi zifite gahunda yo kwigarurira ariko byaranze. Ni ingenzi cyane kuri Kinshasa kuko mu gihe zaba ziwufashe byahita bizicira inzira yo kwigarurira urugamba mu ntara ya Tanganyika cyangwa se kongera gushoza imirwano kuri iki gice. Mu gihe teritwari ya Walikari ari mu marembo ya kwinjiza 23 mu ntara ya Chopo, ariko ibi byasabye ko 23 ibomba ridana ibiraro birimo Minjenje mu rwego rwo gukumira ko izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zabasha kugera nyine muri ibyo bice ku kiguzi cyose gishoboka. FARDC ikaba yiyemeje gukumira ko abo muri uyu mutwe wa 23 baherutse gushyirwa hanze bakwinjira muri ibi bice. Amakuru kandi avuga ko ingabo za Kinshasa zifite ubwoba bw'uko 23 yanagira mu ntara ya Minema, dore ko uyu mutwe nawo bivugwa ko ufite iyo gahunda nyuma yo kunguka abarwanyi bashya basaga 17,000 byose. Bivuga ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buteganya kongera gukaza ibitero kurusha uko byari bisanzwe. Ni ukuvuga uko wari ubizi, ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo zirateganya kongera kwisumburaho mu minsi iri imbere, bijyanye no kuba bafite impungenge z'uko uriya mutwe wo ukomeje kongera ingabo ku mirongo yose y'urugamba ndetse no mu birindiro mu duce tumwe na tumwe ugenda ugenzura. Amakuru mabi ku mutwe wa 23 bikaba bivuga ko bamwe mu barwanyi kandi nanone b'uyu mutwe barimo baragenda bamanika amaboko cyangwa se bishyikiriza uruhande rwa guverinoma. Ibi bishobora gukoma mu nkokora kandi nanone kera kabaye abo muri uyu mutwe wa 23. Twihuta cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi kuri uyu wa gatatu tariki 29 Ukwakira, ni ku munsi w'ejo hashize, bwaje gushyikiriza u Rwanda umurambo w'umusore witwa Musirikare Obedi waherukaga kurohoma mu ruzi rwa Rusizi bikarangira ajyanwe i Bujumbura. Kubw'izihe mpamvu, mu cyumweru gishize nibwo uyu musore wari ufite imyaka 31 y'amavuko yarohamye muri Rusizi ubwo yaregiye koga. Ku itariki 24 Ukwakira, ubuyobozi bwa zone Buganda mu yahoze ari intara ya Cibitoke bwatangaje ko bwatoraguye umurambo w'uriya musore ahubakagwa ikiraro mbere yo kuwujyana mu buruhukiro bw'ivuriro ryitwa Clinique Ubuntu riherereye i Bujumbura. Kuwa mbere tariki 27 Ukwakira nibwo umuryango wa musirikare wari witeguye ko uza gushyikirizwa umurambo we nyuma yo gukora ibisabwa byose, gusa birangira Uburundi bwanze kuwutanga. Umwe mu bo mu muryango we wa nyakwigendera kuwa kabiri yabwiye igitangazamakuru dukesha inkuru ko ngo bakimara kumenya ko umurambo watoraguwe ukajyanwa kuri iryo vuriro, babimenyesheje ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, nabwo bubimenyesha akarere. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bugarama bwavuganye na chef de zone waho Burundi ndetse n'uwo bita mustanteri waho, babemera ko umurambo bazawubazanira kuwa mbere saa 5:30 bagahurira ku mupaka wa Ruhwa. Siko byagenze. Yakomeje agira ati, tuhageze twakomeje kuvugana nabo batubwira ko bahagurutse bawuzanye bari hafi kutugeraho, ariko nyuma baza kutubwira ko polisi yabo ibasubijeyo ngo habanze handikwe inyandiko igaragaza ko ikibazo cyagenze. Yavuze ko ubuyobozi bw'umurenge bwavuganye n'akarere, inyandiko irakorwa ndetse yoherezwa i Burundi, ariko bakomeza gutegereza baraheba. Amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wari witambitse igikorwa cyo gutanga uriya murambo, ngo kuko bitashobokaga kubona aho unyura kubera ko imipaka yari ifunze. Byabaje kubaho ko baganira mu masaha 4:30 zo kuri wa gatatu, nibwo umuryango wa musirikare washyikirijwe n'umurambo we mu gikorwa cyabereye ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi wa Ruhwa. Ni igikorwa cyitabiriwe n'inzego z'ubuyobozi hagati y'ibihugu byombi ndetse n'iz'umutekano, nyuma y'ubwumvikane bwaje kubaho hagati y'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'u Burundi. Hanyuma rero iki kibazo kiza gukemurwa, ni nyuma y'uko abo ku ruhande rumwe barimo bavuga ko bategereje amaso agahera mu kirere. Ubwo rero ikibazo cyaje kuba agikemurwa. Mu gihe turi no muri ibihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi nanone y'ibiyaga bigari, reka tunyarukire muri Tanzania. Igipolisi cyatangaje mu kwabo i Dar es Salaam. Inkomoko yabyo ni iyihe? Igipolisi mu gisagara cya Dar es Salaam ngo kikaba cyatangije mu by'ukuri ibikorwa by'umukwabo nyuma yo guhagarika ibyitwa imyiyerekano cyangwa se imyigaragambyo aho bita muri Kimara Kibo hagati ya Bongo ndetse na Kimara, mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu
yegereje, ngo ibi bikaba birimo gukorwa mu rwego rwo gukumira ko igihugu cy'abakavuyo, dore ko hari abatishimiye abarimo umukandida Samia Suluhu Hassan ndetse uwo mu ishyaka Chama cha Mapinduzi. Ibi rero bikaba mu by'ukuri byatumye haduka imyigaragambyo muri iki gihugu cya ni Chama cha Mapinduzi Prito, ahubwo ni CCM n'ubundi, ariko ni Chama cha Mapinduzi mu magambo arambuye. Mu by'ukuri rero ibi byaje guteza urunturuntu kugeza kuri uyu munsi, ubwo leta ya Tanzania yafashe icyemezo cyo gushyiraho icyo twakwita nyine patrouille igomba kurinda ko hari ibishobora kwangizwa ndetse no kwangirika no gukumira buri umwe wese nyine ushobora kubigiramo uruhare cyangwa se abashobora kwangiza nyine. Tanzania rero naho bikaba mu by'ukuri bitameze neza kugeza kuri ubu ngubu, aho imyigaragambyo yatumye umujyi wa Dar es Salaam ushyirwa muri guma mu rugo. Birakomeye. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Dar es Salaam Jumane Murilo yatangaje ko hashyizweho gahunda yo guma mu rugo itangira gukurikizwa ku itariki 29 Ukwakira saa 12 z'umugoroba. Already byamaze gutangira. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko muri uyu mujyi hagaragaye imyigaragambyo ubwo amatora y'umukuru w'igihugu yararimbanyije. Jumane Murilo ati nyuma y'ibyabaye, polisi irabwira abaturage bose bo mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva uyu munsi tariki 29 Ukwakira 2025 kuva ku isaha saa 12 bagomba kuba bari mu rugo. Imyigaragambyo yagaragaye mu bice bitandukanye bya Dar es Salaam, abigaragambyaga bafunga imihanda ndetse batwika bimwe mu bikorwa remezo. Ubu internet ntabwo irimo gukora neza nk'uko NetBlocks igenzura ibijyanye na internet yabigaragaje. Amagana y'abigaragambya bakoze urugendo bagana ku kiraro kizwi nka Surrender Bridge kiri ku nkengero z'inyanja y'Abahinde berekeza rwagati mu mujyi wa Dar es Salaam. Ababonye iby'imyigaragambyo yarikaze yagaragaye mu bice bine byo muri uyu mujyi. Polisi ngo yagerageje gukoresha imyuka ijyana mu maso mu gutatanya abigaragambya. Umwe mu bigaragambya baganiriye n'igitangazamakuru BBC dukesha inkuru yagize ati turambiwe, dushaka ko komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka. Mu gitondo tariki 29 ku munsi w'ejo nibwo abanyatanzania babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Amatora yari yitezwemo ubwitabire bwo hejuru kuko abanyatanzania basaga 37,000,000 barimo 200,000 baba mu mahanga biyandikishije ku gutora. Perezida Samia Suluhu Hassan ahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo Kunje Ngombale w'ishyaka IFP, Hassan Almas uhagarariye NRA, Coster Kibonde wa Chama cha Makini, Doyo Hassan Doyo wa NRD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Suluhu w'ishyaka Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM niwe uhabwa amahirwe kuko aya matora abaye benshi mu bo batavuga rumwe bafunze barimo Tundu Lissu w'ishyaka Chadema yakumiriwe mu matora muri Mata hagaragazwa ko itujuje ibyangombwa. Ruhanga Mpina w'ishyaka rya kabiri rimomeye mu mashyaka atavuga rumwe na leta rya ACT Wazalendo nawe yarakumiriwe muri aya matora. Bivuze ko Chama cha Mapinduzi ya Samia Suluhu Hassan iri mu bahabwa amahirwe bimwe kandi mu byanakuruye iyi myigaragambyo.